Hrvatski virtualni asistenti su zapravo žene. Znači, toliki je veliki postotak žena u populaciji virtualnih asistenata da komotno možemo reći da je hrvatski virtualni asistent zapravo virtualna asistentica. Iako treba reći da ima i kolega. Nije isključivo ženski posao i ne treba niti biti. Zato što posao koji radimo ni po čemu ga žene ne bi morale moći bolje obavljati od muškaraca, ali eto, takva nam je situacija da imamo više žena nego što imamo muškaraca koji se bave tim poslom. Ono drugo što ja mislim da je jako bitno za istaknut je da virtualni asistenti imaju jako puno radnog iskustva. Kad vi kažete nekome da radite kao virtualni asistent, prva neka slika koja se ljudima javlja podsvjesno u glavi je da ste vi neki početnik. Asistent zvuči kao netko tko tek možda počinje. To u praksi nema veze s vezom. Zašto? Zato što virtualni asistenti u prosjeku imaju više od 10 godina iskustva. Dakle, to je najčešća situacija da kad nađete virtualnog asistenta da će to biti osoba koja ima itekako iskustva iza sebe. 84% virtualnih asistenata, dakle velika većina ima minimalno 3 godine iskustva, a puno njih ima i više od 10 godina iskustva. Dakle, najveća skupina virtualnih asistenata nam se nalazi u tom dijelu onih koji imaju više od 10 godina iskustva. Dakle, da se vratimo, to su žene koje imaju, ajmo reći, više od 10 godina iskustva i još jedna bitna stvar, visoko su obrazovane. Dakle, imate 82% virtualnih asistenata je visoko obrazovano. Sad to već malo mijenja sliku, onu prvu koju imate kad nekome kažete asistent, zapravo ljudi pomisle da to je kao student, znači neko ko zapravo ne zna ništa raditi. Jako daleko od istine. Virtualni asistenti imaju hrpu iskustva, su visoko obrazovani. Znači, imaju znanja, imaju radnog iskustva, samim time imaju i vještina. To su stvari koje su sad potvrđene kroz istraživanje. Mi smo to prije mogli samo nagađati i mislim da su strašno bitne. Mislim da su bitne kod uopće stvaranja neke slike o tome tko su virtualni asistenti, jer nije isto kad vi tražite nekoga da vam pomogne u poslovanju, a onda tu osobu morate uopće učiti kako se, piše jedan običan mail, ili je to netko tko već ima 10 godina iskustva, ko ima završen fakultet, tko se nagledao i mailova i izvještaja i svega ostaloga. Puno drugačije to funkcionira u toj situaciji.